قدر سیدک و سهراب ستران سیدک دل و هناو مروفتی نخاری بگو ستران لی سیدک نه سترانه لوراندنه نه جن میر دلورینه نه دی باف دلورینه جبر که یه خنچری که زبا خود خه باوه خودی نشانی گورانه ده چه قوماندن و قدره که رشه ام که بچک بون نفرا هری نبخیر گره خوب بکشی قط نظام او نفرا که سیدو و رستم زال کربون که دست نوانه بکتا خوینا گره نوان ایجا فاضل جزیری چا شوات استری بخوشی دردی گذبی دیدیه جبرویه گلو ویجی کرک ده ترافقی دا یکشی ده شرین باجاران روندا کریه آی خانیگه سیدگه منه آی پشتا جوی آی بله سیدگی میرو سرو جزاوای آی هم خوده که هم ببینه و ششوی آی سیدگی مزاوای سیدوی باوی سیدک نچیروانه کی جیرو جیهاتیه یه دهاتا سیدکی خوب که جبو زیافته که بده سیار دهاته سیدو دچه سیدا بسکویان لی روزک دو سه روزن دهاته تنگ دبن نه خودی نه جی خبرک سیدک راد به پیش باوی خواد چه چیو بانیان دیگره لی نه باوی خود نابینه شف سرداتی دست بکا پاییزیه سرمایان دست بکریه بسکوویا که به روژان باوی وی بی خود دیگرینه دی پیش جاوی وی سکنه سیدک دست آویجه تونگی تحتکی دادی لید خه بسکوویه دکوشه پوست که جبر که ساره پوست لخود که جی به جی ده تعدی تحتکی در رادسی سیدوی باوی وی به دستوالا دما ودگره دبینه چه؟ بسکوویا که به روژانه ویج دو خود گرینه تعدی تحتکی دا مخره تلتل نیز دبه و گله اکی برد بسکووی جه تعدی تحتا دینه خاری دما که دست آویجه دبینه چه؟ دست خور اوجا خور دوسا بسکوی سیدکی خوش و صاب الشوات تقیره کن برینا رستم زال داخت ده دستانا رستم زال سیار رش بلکتا جی همان تراژدی هیه چیروکا که من ده زاروکاتیه دا گهدار کربو لفورمین جودا جپرتوکین جلیل وردی خان جلیل حاجی جندی و فیردفسی دا جی خواندن حتی از وسا ده باندورا و دستانی دا مام که من ناوی لاوکی خو دانی زال رستم زال لولات ایرانی و در و دورا و پهلوانه کی ناوداره بچوینا ولات تورانی به بانوی که را جفلکی شفکه دزن و خو دشعادینه بخاطر شوه رستم بازوبند خو دیاری بانویت که تمد ده دبیجه دما جرا کرک چبه بلا بکه ملیوی اری جبانوی را کرکی به هزا خو
ji bavê xwe bi bedewiya xwe jî diya xwe girtiye çê dibe. Dê navê wî datîne Sohrab. Sohrab jî dema mezin dibe wek bavê xwe ew jî dibe pehlivanekî nav û deng. Rojek ji rojan artêşên İran û Turanê tên li hember hev. Deberê ji berî ku her du artêş dest bi şer bikin li gorî rew û resmê cengawerê wan yek û şer dikirin. Di dawiya şerê roja duduyan da ji berî roj here ava cengawerê İranê xençerekê ser dilê cengawerê Turanê dixe. Cengawerê Turanê ji cengawerê İranê re dibêje ku qet şa nebe. Tu yê jî pir nejî. Hatê ez kuştim ha jî xwe. Bavê min Rustemê zal dema ku bibîhê te ez kuştime yê te bikuşe. Rustem rast destê xwe davêje girikê milê wî. Dibîne çi? Ew bazbenda diyarê banûyê kiriye di milê Sohrab de ye. Rustem ji ser vê şê wisa bi şewat fîgan dike ku her du artêş cilhet nakin şer berdewam kin. Bi xêra Sohrab şer rast.